Hi mayam, good morning. Ay Kolkata lay. Kalay ngarang ay flight ayukta airindia ni Pung tarik kami ang kay flight adu late oy badagi. Ay ngarang dungtin gi flight airlines ka galae adu na ay schedule sa mo nga masa gitre. Airport manakta room mamal lawraga. Lay nga si program lawraga ay wanta Pung mga ga minute ang kay flight tamu silchada halakado bune. Ay na semde ba clip asida Saya flight cancel to matung na kari kano to giba khoti ba masigi wari mate ma mayam dai na si aduga kamai tong na voucher phangba sigi wari ma dai na bisi flight jo cancel lo mina happy yeng biro ma flight reschedule oigadra oirodra airlines ka wari sana biro ma reschedule oiraga di nong mani ni matung na piraga su piraen trakuda ki flight ama pirak traga na atopa ticket ama chattabi ada thapag oraga atopa ticket ama yeng biro atopa ticket ama yeng ama matung da ticket to kakpiro mamanja hai gatringa da kakpiro matungda airlines tamulaga makhoidagi aigi compensation ama kano tawbu tai pibagi moigi niyom ama leisi mo mingonda haidok tabne adu airline da laga nang cancellation flight cancel to bagi chi edo lokthok piro ayang officially proof point ba adu matungda makhoida ai compensation gi voucher do pibi hayo ai hoji laibo voucher ase 9500 kini aigi tickets na around 6909 rupees sigi boxer asi 9500 ki boxer ama lae si boxer sina ai chahi amagi manungda sigi amount dagi random kano toro matung dai flight to ya gani Pongal festival to ki naam silo Basa Bhavan auditorium no ji Kolkata dani akoi na hoji perform tagudo mafam che dani library da program lo na tole hoji aigi Japan da leba aigi imanaba ma tado isiama ma si India da la ni ma unado ni jam nugai ni ngasi di ma unabagi clip mate ma tharake e hoji national library da lei library gate number 5 Uber taxi ma loraga hoji imanaba da unaba chali tado isiama ina manaba sema kuida unadaba covid ki matunga ha matheng na gadoi ne ma nahan Kani mamang da Japan dagi lakpani chahi khuding ma sitar khongmani chahi khuding ma se lai handak shu aina lakpa matam se mamang chahi da lam ma do aiga timing ma chana ge aina Kolkata da sapa matam da ma mu Delhi da chalam me naba phangau dre do handak kidi matang su chana re ada khudak ta sin program ne Hello agi friend no thengna re na just this video ma nahan Japan de lai ne tado isema Pung ge number 1 Sitar Khongmadi number 5 to 51111 Mana ki? Bangale bolo na. Ha? Ma da unare ma kena ngasi family restaurant wrong restaurant ko isi sih. Interior ni masih nak. Ada itu mi level naning ber. Ground floor. Pop ni sih. matam kuirabagi matungda unabanina khoini wari watai sanare wari watai sanabagi video dudi ai su namba kaukthokle haiba tare sina aina thaina 2006 da Japan chapada mahaki mayumda keno tawgibani setkibani aigi si maina kimono kawi ai sina samargi ne ai su du matungda ibaini sitar ga Punga perform tawminai si jugalbandi hai tare ko si di aina khangakpada di atopa hana kana mata tawnaramde aina ahan mani haiba yaramgani loina maje Pung jo khara khara tami maga imainga gi duet machet ama yengminasi
Friends, good morning again in Calcutta. Jadi Calcutta airport ni leise. In nahanta Calcutta airport or Bangalore dagi lakpat ng ari ibne. Natuga yum da hinga malera Kolkata concert amalay na Kolkata na mula. Yang minasi si Kolkata ki airport se manung dadom ay flight sa Air India. Silchar bago ni pung mga gamin yang kay gini. This is the first flight for Silchar. The flight is gate number 18 the tare. Yang minus eh. Yang boarding tong na rin. Siya na wala eh. And breakfast mo eh. Ito to muna siya complimentary ni Air India. Nata na ito po flight na kaya video si India daw si Air India. Nata na ito mo na complimentary siya kaya kaya ito siya complimentary food. Breakfast. Ay ganun din minasik. Medyo tadik. Ay siya to iya. Sana yung yaman ay kabamos yung siya pa rin yes na sa tropa. Mahal nila, hindi na siya kaibigan mo. School of Medicine pa ba? May mahal siya rin 22 January Ram lagi mandir sangawan numit Ram silsa sohor manungda Piram Ram sila ganataw na Ayaw kita Calcutta lagi halai Result ngay di Sige yung da Pung ang mga makay muksang gini